Lai thangnai salnui saltham skango bodikhie bangla keha print media wo kau kasaha abono Kaubru bai sakho anema sauthainai smai tv pho tongmono siplang ri ha keha print media dingyo ake abo viral unge dal bidal kautma sakho lemoni kautma kasaye phaiha abo kautma khe bodise mungkong bararo nimsiyo Christian Hindu hiye khaulaimo hathai haphai rawo kautma kasa tongmoni jorawono jang mani kauno sningmung saingmo pho khaulaimo ni kautma ayoha Bru Nationalist Revolutionary Voice of India keham tho press meet khemon deyo demand kasaha hathe wo tongsabiye phainai riang rauni sningmung le Bru bai thangse ye bo Bru bai thangni kaule ok borokya Kaubru se ye kasaha hate hapang kau ripaimoni yago pho tini su phaye Kaubru ni sningmung mayako uklaude insingdiyo abono kaso tongnai se tongpio nangkhruyo nai male salmase Bru zatino skli ye felai ye zati manangwo mu krui ke nsoyo nai mano thuik choha khie sauthai tongnai pho tongpio Boni kaum trungo hate hapangni snai ye Tipra Motha ni sakawo pho yausui suhuye saha Bru Nationalist Revolutionary Voice of India thoni tuipangrao bom thon dinyo strai kheno sakuyo ha Kaubru no Tipra Motha pho kaso ye braule riang are kheba Bru bai thangno ka pho ye tungni se nayo Therefore, sakuk fiha je jati je bai thangni ro hawo thange tongthing sningmung ni yarung se kauthai se kau se maye thangha singkhe thangmul pho mamino klaiha Bru bai thangni rangma se mani Kaubru se Kaubru sningmung no ka somole Bru bai thangno naisle mo se klayo bode kheo naima samungwo hate hapang tuye tongnai roni slai yapri yahak bang kaseye tang tongo Tipra Motha strai khie Kaubru no kasomo nuyo o rowo thukhe chungyo naimale Bru zatini sningmung bai thangmul no anti nationalist wainsumung tui tongnai bai thang zatira tui khe sauthaye tongo chung Bru ro pho Christian sangsarui khathuinai khathuya sao phui krang kormo hiya mani se khorang tuisalaisna sasa sungsaye huimo Tipra Motha ni kehak noi MLA ro se assembly nusiyo bachaye strai khiye Kaubru sningmung riyo naima no kasomo jotono o khnao arono strai khe siyo Produce Kishore Debormani tui phangbai achaimo Tipra Motha no Bruroni enemy Tipra Motha ni sasunoi tui phang akhe MLA rao uchi Bru ni msinyo khaulaimo Chudri Paidri alka khe sunglayo naima chor dasuye tongo aboskang yaphang phu opho abo chor bai Bru bai tharo choba klaimo abode tre kau khuithaiye sapiha Bru Nationalist Revolutionary Voice of India ni tuifang Greater Tipraland himopo joto baithangni pandaya keha ugro jatiyotawadi jonogustini panda chuse arwo tre 18 tribes rao ni muide rao no arwole tre 18 tribes ni kaumung bai sningmung akhe public representative ni phono jaga rio mo proi abodino taulai thangmo ADC election pho je browni kau ain bai se kau khatiyo bodikhe Bru bai thangni sakawo bai ste bai thang tongnai roni sakawo kase yomoni pherau saye choba khenai buskangwo thauplaya khiye are hiye bo Bru Nationalist Revolutionary Voice of India mthoni msingdiyo kautma kasamo nuyo ha nayo ha Kaubru sningmung no tuye Bru bai thangni gobangma mthoro se bo habalaye samung tanglaimo Bru sungharo lainai ha are pho tini su phaye pho bo samung
taya ko areng mi joto jong bru bai thang rao khasiye ya pri bo ha kau bo ha kiye samung tangleni nangha are hiye sakue knari ha bru nationalist revolutionary voice of India ni pri phang rao bose lainai salni saltham skangwo pari kau tor kiye ke ha print media ni dio kasamuni kautma are mi tinio bo kaut marono khnaye nraule brikiye matong rao comment box thangye comment khedi ake chamo chaya joto chong uklau buskang wain shuye kautma chong sakulaye buskang o yapri chong sele thana areme boding kautma rao nangmo siano sianai khayano khayanai noyano noyanai ni bo pandawo joye krongphai tongdi tinis mai tv youtube channel bai